Sikaan buksi ako na mula yere mula-mula may hinang miyan kalabihan atau kaabdalan yene miyan hinang mula-mula po si yene bulan Ramadanin si atau si yene si bulan Ramadanin sa أولا الصوم. قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Mula-mula pinna sahaja-haja hinang tu si bulan ini yan sudah kita muase kung besar yang sini katuan Musa itu lihat besar sudah igawi pinta pakai ini bisa balik-balik mas abdal ni yang sabihan itu yang naubuin terbalik besarahin mula-mula yan sudah hinang tibitu si yan pinna bulan ini sudah kita muase muase tiba muase ini bangsiakan nandal sarung muase ni yakan ni supaya kita nandal misalnya pinta lebih-lebihan sedikit ini kami begini namun sinandalan ini dimana jamangan dimana jamangan supaya itu si bulan Ramadan ini supaya kita nandal nandal amban pamangan nandal amban pengirum dok nandal amban pemisara gehat amban pemisara pinta temia angkanya pinta lebih kepengaran supaya ini hilang tentu si ini bulan Ramadan ini. Pwede besar Allah Subhanahu wa Ta'ala hadis naqul kita besar jami'an min as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kemul amal kata besar Allah Subhanahu wa Ta'ala pinna nansilin pinno si aku. Dalain kan depo pinna bangina puase besar Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sumusiye. Gimana wajah balik sintuele? Ultiman wajah balik sembahayanin atau mian zakatin atau hajin atau syahadatin kai balik. Supaya ini hawak hajahan ini mian hinangin atau amal ibadatin bantu beribadat mula-mula puasa tu si ini ini hajanin tabahajja Allah Subhanahu wa Ta'ala yahin etilen asal tanda nen pinne pesuku kupin si aku. Peke tamhapu yang ada sedikit-sedikit in puasahin way pinasuko Allah Subhanahu wa Ta'ala si iye pinne as-sawmu li wa ana ajzi bihi way pinne di anda suko Allah Subhanahu wa Ta'ala si iye yan puasahin ga sambayangin ga hajiin ga ini ga yan zakat ni pagkadambua amban sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala gay mangan naus kita na muasahin gay kita mangan nahankan na pinipin Allah Subhanahu wa Ta'ala puasahin pin na siya ko pagki amal na nagaymangan kapin na kuwe-kulay Allah Subhanahu wa Ta'ala buhay kaymangan nahankan pinahadya Allah Subhanahu wa Ta'ala siguro kaya pin na hinang niya ariyane melinkan bang puase pagki kaya hinang amal ibadat setiap bang puase niyan bilharakat magsambahayaw barante kita sa harihan maghaji demikian berzakat ardat kita melayukan bang puase hanggang per Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi bihi puasahin pain na si ako dok ako barang basanihin niyan hinang pangiteran gepe limbang lai gay kasangitan dia hanggang per Allah Subhanahu wa Ta'ala pain na si ako yena impuasahin pwede per Allah Subhanahu wa Ta'ala Baitullahil Haram hena Makkah hina Baitullamihan pinilimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iya yena Masjidil Haram niya atau Baitullamihan yena pemisara yena si puase as-sawmu li wa ana ajzi bihi gan isidrohin pagkasabab yena pemisarahin sa amihan ayin puasahin dembo ang banitidan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala gaymangan na buhay kita, di ba kita muwasig ikitimbangan. Nahanggang pinahadya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yene puesehin atau binutong we ne pinnis ako pegi usab sa yen. Ubusita halunin. Yan ubus puesehin pinne bisa tinggal elu ko na bala pegi pakastikele pero sini asarda niya. Yan senti ko tebesar ka atau nur sa sini ando. Yan bangkit na pinne wala siya to. Yan inreal tinggalante kemon gaymangan gayinum sarap ini suberman pensab sinruksine min ajli min Allah subhanahu wa ta'ala bagamal kita itu si dalam ini dalam bulan ini domen sabab karena sinruksine sumbewa sabab karena aku pada Allah subhanahu wa ta'ala tinggalante minumin tinggalante syahwatin tinggalante malanganin kemudian domen karena sinruksine melingkan karena Allah subhanahu wa ta'ala urus niya pinne si waktu kumuase niya terdo pinne atas dua perkala kekegan ini kekeganin niyan si waktu pinne manusia yang banguase niyan niya kekegan terdo ni atas dua perkala kaisa bang ni pinne tagi-tagito ni harap na kinakain humukan din kita ng sinimihan niyan pangangan-angan perihara na tapi tekwale itu dendangan kita bikemon dabali jusin sarian ini hawakir ten pagkakakan kita pagkakan kita nabi na de dua atau dama suwa sarian sulit kita sumewa amman sawab ini pasal mian mustaqil kita benar batang minum batang makan tak kita harap-harap terkadang kegan kita so kegan tu si lorunga si kedua sahat-sahat na kekegan bang ne penne ko kaswa Tuhan Rabbul Alamin iyan terdo dengan Moses bang kita muasan sinin bang taabot kita mole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala bakas terisara ko si maramihan tuo dan buwa ang pagtapsir na ikaulamaan na tabihin penne wa ana ajizi bihi kemon penne taat penne ulama mihan thawabuha al-jannah tumbas ng pinne miyan surga habang dalam surga illa sa malingkan pinne bang puasa umain lain mo dalam surga suway palagi ang dalam surga payatang bos-bosahin ina pinne pero Allah subhanahu wa ta'ala puasahin pa tumbas ng pinne sabihan dalam surga pinne yan pinne magkasuwa kung pinne amamusahin anduru ilayhi wa yanduru ilayha pinne Allah subhanahu wa ta'ala iya ngayon dalam surga so sa tipe na iterisara pinne kapan ng bangne ini asa kumbulan mo kapan si waktu magkaswa Allah subhanahu wa ta'ala duk yan amamusahin nila kita inshallah mamusahin tawad sa Allah kiamat nagkita-kita duk Allah subhanahu wa ta'ala mayam kita sa Allah subhanahu wa ta'ala duk panaman sa kita wa'ne ukallimu wa yukallimuni ukallimuhu bin Allah subhanahu wa ta'ala wa yukallimuni buwan ko pinag bisara pero Allah subhanahu wa ta'ala doon iisap simbungan ko nagpahal pagya sa atin way nagbisara pagya nagkasuwa na siya nagkasuwa na siya yan amin mo sa hindok Tuhan na Rabbul Alamin nagpahal sa Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kita ni saman po sa ito ni nagkasuwa kita ni Allah subhanahu wa ta'ala taabot siya ng kiamat ثانيا القيام قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويدخل تحت القيام قيام صلاة التراويح وصلاة التهجد. Pesono amban muase amban nandal yemen te do te bang kita di muase yemen te do te hapanin. Pesono bain sahabat na hinang tusi waktu ini yan bang kita na bahayang qiyamul lail. Qiyamul lail ambang tarawih tebisan yakinan qiyamul lail sampai tahajud sampai tahajud dia tebisan lai lamod lai si bisaramian bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala tebisanamian man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ketina sisina manusia na bahayang tarawih naman nang hayang baldo si isahay nang bahaya ini tarawih atau tahajud bangkang na Allah subhanahu wa ta'ala pinne yan paghinang tahajud wapina lahu ma taqaddama min dhanbihi
inampun na pinne Allah subhanahu wa ta'ala, yeme kasaan na tuju Allah subhanahu wa ta'alahin, at wapadusahan na tuju Allah subhanahu wa ta'alahin, sababan, yeme panambahayang ni, yeme tarawih ni, at wakyabun lele, ang tarawih ni kita sa tahajud ni kita. Na, bang begitu juga pinitektahan saki, alhamdulillah, bang kuya begitu ni, ata samian pembayo samian na maghajud kitibi atau magtarawih kitibi no maghajud kitibi supaya tedo tibi yene janji Allah subhanahu wa ta'ala kita hindi ine tinunasan wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitibi yene duseten bi sabab panbahyang tibi sunnatay. ثالثا الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. لا يندرج تحت الصدقة فقط إنفاق المال الكثير مثل 100 ريال 500 ريال، ولكن حتى الصدقة البسيطة، حتى المبلغ البسيط يدخل تحت الصدقة. أيضا ما يدخل تحت الصدقة إطعام الطعام أو إفطار الصائمين، فإن ابتغت الزوجة أو المرأة أو الابنة إطعام أهلها من خلال إعداد وجبة الإفطار ابتغت ذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فيعتبر ذلك أجر وصدقة بالنسبة له. Subhanallah kita turun. Pesono, lumay, hindi dulu yang kanan ko eh. Dulu yang mana yang kanan ko eh. Pesono pinne niyan kaysa muase kaya ruwe ng bahayang ine niyan pusibulaninin ng bahayang ine kaya mulay kaya ruwe pinne akatal mo yan magsadaka. Sadaka. Niyan Rasul sallallahu alaihi wasallam mas asal andang buya asal sa sayo-sayo ni manusia. Sumema bang teka yan na bulan na Ramadhanin. Panaw umanan pitene. Niyan sumay upama sa kulay. Na 10% to pinne. Niyan sayunan. Sinuway mo ang Ramadan, bang tusi mo ang pagteka mo ang Ramadanin, asal na 2% na sayunan. Kaya ngurong sa amiyaan, ina-ine ang bankilakan na kaya si ina-ine na kaya, asal sumay pabasat, tabi pasayo, tabi, kasayo, tabi peka, tabi kasayo, tabi tusi mo ang Ramadanin. Umos, niyan, ang banata sa likiditi, sikinakan niyan tusinin pagka siyutan tertutan bi na niyan sarun tiyan ni magtanda ko na nagtaruta kita bi tarutan sa niyan to sige bisan magmap may sinruhin mula ako abo manal te bisan te kung may kahit tarutan bi na itinan inin na mo anin ang panpinta ko niyan sadaka bi si Allah subhanahu wa ta'ala tinasimulan puasa kaya kita terbuka. Nah, dalam tadi kita takala dari bisa kehuruhan tapi yang bangkit dari mereka terbuka atau makapakakan terus si bulan ini atau yang asal kita tu si bulan ini. Nah, yang dia presentis tapi amban Allah Subhanahu wa taala sababan ini pemakan tadi yang buat pun tilai itu atau mereka terbuka kita buat pun tilai itu sedih pahala nanti sedih pahala niyan yan magpamuka lay duk sedih pahala pun sedih pe ito na magtambatan mapahalain bangkit hindi magkapakakan magkape ini nagkaurong kilakan si waktu to si petek to si bulan Ramadan ini ina sa amin papasat tabi niyan maginuhin niyan amalin Cewutan tabi tusinin pinagtamba-tamba wallahu subhanahu wa ta'ala ini dia pahamanin ubus kaya pasumpat ko siya pasumpat ko ini ang panako ang panako dia pagkukisab kari ukisab kita hitin magyanuano sa amin sa kahapan niya na buha haris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi sana wala inna fil jannati lahu rafa Iyura, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya pinag ng surga na itimilik-bilikan kuraf, ito na bilik sa amin natawa niyan lumate lumay kurfa, sumay kuraf natin ka urus, tekita pinne itira ka ng kalkisara ang bandiyalan payaman mo ang bandiyalan tekita ng sumukutanin ini hawatilak ini bilik lay atau ha bilik lay
Banyak paman mo ang bandukutan kita mo din. Siguro bukan pa ni may makaip-aip dahil may dalam surga yan. Bakit ang dalam surga tabisara dumen lahat. Oo, ano men etinan ina dumen yan lemmi sumewa hap manamalan. Urus pakalu liman ya Rasulullah. Misal may sahabatin. O Rasulullah pinna pusine pinna bilik lando mehjel hay kebe lando mehkali rukhap ya lemnen sabihan. Ubus akan akan mangina lemnen. Mula بالإعلان قالوا لمن يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لمن أطاب الكلام بين رسول صلى الله عليه وسلم niya bilikan dalam surga hak teman hak aja kita amban dia lem amban bukutan samen tira cuy hak ulai me sahabatin Rasulullah pinne pusine pinne me bilikan deh atau sine pinne yene tinakamahan me bilik wallahu subhanahu wa ta'ala may bilikan me jere bilikan deh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman atabal karam ya penne de po bilikan dalam surga nih sisine penne manusia bangha penisrahin ha penisrahin dimana besar sangkar mana besar ini ruk ini mas labi tu dalam bulan Ramadan ini saya pemasati penisrahin besar mahapin niyan mula-mula pagpasa Quranin yan penutan besar mahapin duk kemo na afkar kemo na sisaputan sa Allah subhanahu wa ta'ala bangnya dapat nanti itu usatimi tusi bulan Ramadan ini duk tiap dawa itu biar kebilikan deh kalau liman ya Rasulullah dan sahabat yang pusini pun Rasulullah sini mereka doa ini sini supaya kita doa temelu nih pindah liman atabal karam sini pindah lelah negara dan kita biha ini berbesaranin hak besaranin si Isa si kedua wa absha salam sini manusia pindah bang terumpak nih pungkin ini Sali itu ketauhan na muslim itu awet ini bisranin assalamualaikum salam duman finan yan megluwe duman tinigindingan sumeruwa magsalam ini mula-mula tu saya magsalam ini megluwa duman magsasa bangi anak si megluwa sumay ikuti magsalam sa amin kita daw tabi yene kebilikan lay wa absa salam sini mereka inulay mereka kawangan bilik lay sini yana manat na assalamualaikum yana masalamin pamante ni mereka mengtarian dumani hinang bohat misara kita ni ini sampai seratan bihak ini tumbas ambar Allah subhanahu wa ta'ala yana bilik lay mereka bilikan lay umus penisrat salam assalamualaikum ini terumbasan kita Allah subhanahu wa ta'ala yeduk bi'an sikatelno wa at'amat ta'am tuk sine makan manusia tuk kinakan ini kuane kanto betemugakan dan buat dia menyewai bahwa merapito kesusahan jadi ini sababan Tedot dibilik lay sebab dia titi makapagsaw-saw to tinan megbo kita dikinakan tini teosal tini dan buah pilak tini itu pemukaan tini sabihan wa amat ta'am si ketelu si keempat wadawam alas siyam nuk manusia tilni muase sali itu bulan Ramadan kadin umuling buat asal mengtekar bulan Ramadanin asal supaya asal pasak tadi asal puasahan deh umus demikian umus bulan Ramadanin ini hawa pasaknin elaw istin duk elaw hamis duk ini sami Allah akin kabayaan asal luas na sisi nih sama kazari pagkagi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini apa sini sahabat dan dua oras dia agamanen bang ini sini kandahan na pindabuhay na ako pindamuasan ako pindakawa kemon ilang ginagumuka nagsambong Rasul sallallahu alaihi wasallam siya sabihan mo sa kitawan dia pindamakazari ako pindamuasan ko usmuka ako isa dia pindakabaelo kabael ito muasan ako sa amin kabano so ini hawa hajjanan puasahin bangkit dari muasan hapa muasan dikar Allah subhanahu wa ta'ala ande po manu po dapo yan bilik kibilik-bilik na dalam surga pengurong pangatag Allah subhanahu wa ta'ala sime amik pebuasay basag muasay si keempat si kelime wasalla bil layli wan nasu niyam
hadis sahih ini. Yan ay pwede manusia. Pabasak na pagsambahayan din. Nang bahayang niya si sangin, sumawa sumiyan. Mantinig doon ng bahayang bang tulis sa manusia ay pakanti ng bahayang niya. Sambayang ini, sambayang isa, dumain. Bukan sambayang paro bersarato. Sumawa yan ay sambayang parduli. Isa, balikan ko, pero Rasulullah SAW niya apin bilik may kabilik-bilikan. Dari surga penugata si manusia. Yan ay katuin manusia. Sine, pin Rasul SAW, 5 napabal kalam si sine-sine. Dia sa lo bisranin ng gising. Duman ng gising sisi, sunagwa sine-sine ha bisranin. Kaya kung anda kung magkakakakat, positibo tuk si ima magkakakakat, dumain banggana kinakan, petek ka sinimot kinoko si inan, petek ka miyan si Malik kinoko Marian, petek ka si Fox kinoko anda sa amiyan pagkakit si Pangitutuhan. Gai, sumegua nagbisara pa sa amiyan. Iyan, bang dito, tibi, ang taglahat ng tinang surga, pagkito, tibi, sumihat sa pagbisara, tibi. Si Kedu, pagpasa ka rin lumba. Pagkong magkurupag siya, Assalamualaikum, bisa naman ka hati ng malam si Pagkasino. Dumayin na sila, good morning, dumayin na inirong bisa pagkay panghalay. Sunagwa, bangko magkasuwa, sunagwa, hello, bangkemon, Assalamualaikum. Dumayin, kumusta? Tabayan, kumusta? Tawain sa amihan ko yung kirukeo. Ay, sunagwa, Assalamualaikum. Yan peluwata si manusia. Bakit edo? Yan lahat na din surga, yan ang ikibribrikan din. Kaya luwa awat sumay kita ni murung kwenta bisara ng po anak to tinan sumay kita bandol tinan sumay kita betul bisara sayo balik ko putun ko nito si bisara niyan sumay pa sayo at nagigitili makan nagigitili murung kita ito sa ipulan narapatan ini wadawa malasyan puwasya kami sa sumay hetong tibi perdu alay sunat na samihan bang nagigitili ubos muwase perdu alay demikian sumay hetong tibi yan puwasya tibi asang papa tibi sumay tedo tibi yan niyan lahat din ang surga ni. Wasalla bil-layli wan-nasu niyam. Duk sumay pasak tibi, manambahayan si sengeni. Way may kipungtin sa Islam. Kumurin, gabakas tikitete niya, kumul binataran niya floresine. Gani kumul binataran niya na life ka. Linden tamanan linden. Sumegua, pina Rasulullah SAW, as-salatu nurun. Lek dalam kumutan ni bangkit ng bahaya. Mas lari ni kumurin dari sangin etinan litem taman litem ubus mas lari ni danta sumian danta kumutan bangkit ni no doa amat tulihan tibi dalam bitu-bituhan dem kelindeman samian ng bahayang kita bi sewaktu tuli sewa tibi manusia. Itu adalah tahajud betul besar. Nakapit kalau tahajurin suruh menagadat atau sumian na bangkit na tinus magtarawih bisa na kita bigyan tulang tutuwi narahong ubos paghalkan mag-waktu tahajud sa duwe sa telo sa amiyan kung ano kita magtahajud kaya Rasulullah SAW bang silot tuyan binangon na wala sa anak andanin binong magtahajud binong bahayang bang nipitek ka yene salat yene asulawakil yene pusan sa simpuhagin yene sa bata Ramadan Metepin bilangon may andanan may anak na binong magtahajud ito na ng bahayang tuju Allah Subhanahu wa ta'ala ubos niya niyan tedo tabi bang mabaya edo tabi yene guraplay edo tabi yene hinang ene lime perkara niya ubos ine isi guraplay bukan katuhan tinong lang sa pite di isi tren dilik hadja niya lang isi na ikipuntinan sa Islam ine isinan lahum fil jannat asya ma takhthuru bi balin min an-na'im lil mu'minin hataling kita mawasali insyaallah kami mawasali tinagamahan na si Allah Subhanahu wa ta'ala dumating buwa surga dumating buwa dili jannat atau ghuraf ka surga katawalan ekka ubus ma takhthuru bi bal kaya ito pinigil wa manusia kinanangkan wa manusia bang ine pangatag siya dalam surga dalam bilik talay kaya ito imagine mana aynun rat wala udhun samia kabakas nakite dalam surga ito kita manusia may luminin do kabakas nakale sumagawa asar ni ang tinakama wa Allah Subhanahu wa ta'ala si manusia nagtatwase si manusia mu'min yan ene surga ni
Ubus na sinin, ang panyan may naim lay, itinan na, ni'mat pangarap, wallahu subhanahu wa ta'ala, sikit ni manusia na pagwasay, yan ay pini al-gurfa. Wal-gurfa, wal-asira, wal-hur. Dia pinalay dalam surga, penukaka si manusia. May ada pagwasay atau mag-ibarat na isabihan, lami-lami na nagpagwasay, yan ay pinalay, kabilikan na dalam surga. Doon may kasiyasiyahan na, ubus niya alay gurpan ubus niya alay pilit ubus niya alay pintarik may kantri na pabakan sumewa problemahin sinasawi na metuli dalam bilikin yung piling ko nag-abi nag-istubis dalam bilikin niya bin Allah subhanahu wa ta'ala walfu pinagiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitalunan pinne walfu niya alay pinne may kirindihan pangagad sinikirilahan na musihin problema tu na may kirindihanin niya Isabella mga siya ada kala na pin may kirindihanin mga chalela meniya si amani andanin kahit pin may kirindihanin ka na yung lakay nakamgamot kitibigamo bang enan mu'min kaniya kulang kasip ang Allah subhanahu wa ta'ala masih pinagurong sa siya sumegua kay kitawhan tabi sumegua ine dirak hadja kitibig niya Dirak haja kita imagine tinetekta ina kami ante di dalam surga petekta. Mamaya ke watin di sisi lain. Dende tinetekta Allah Subhanahu wa taala lain. Si niat haja tirakan ina kem sakatan ga'niya. Ma takhtu bi bali min al-ayn. Kay ta'addu an imagine. Masih palagan wallahu subhanahu wa ta'ala si manusia ine bian naibay والحور dende penwala sinekelahan tawut mole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala ene hinang wa Allah subhanahu wa ta'ala sinekelahan yene me dende dalam surga kuing gehap dende dalam surga bang tegua alwanen pitura tabulak dunya hawadan talwanen sedembu aris etim nasini coba ada cerita besar hawadan talwara taw hatem dan taw hapotenen tilapnen yene mataella uduk matabulan kelekkeman wene duk pangaja mata manusiain dalam surga bangga pegua hore ene dalam surga ini bang tegita wene bangaja mate sia hawasinat dan hawa ene bentuk ene makhluk lain penugata kusine penugata si manusia yene bangha penisranen duk bang iye salam duk bang iye muase Dukbang iya ng bahayan, dukbang iya sayo pusimulan pusi elobunnya siloktu elung saja. Nem saya ng panaku yan, dengan ang panheti na nene ang banday anakku, sumagawa ang pati sa pusulok ne, bang ine sulok ebisran ne. رابعا العمرة في رمضان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعمل حج. Kesuruh si keempat hilang sahabat na hilang sumaikit ipin na nagumrah ito nagumrah pagkat bisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisinisin ng manusia nagumrah tuwa si bulan Ramadan ini kuwa dia maghaji pahalanin di mana sa maghaji sumay kuwa pahala maghaji naubos ini pahala maghajiin bisara wa ini sinabuwa hadis al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa jannah yana haji terimain atau magajiin gania tumbasne mula-mula bisa ekor mereka tumbas memberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian bagi kita umrah tusi bulan Ramadan hawa kehargaan bulan Ramadanin yang pinahaji Allah Subhanahu wa taala haji umrah dan kudu tumbas menghaji tujuh Baitullah Haram. خامسا قراءة القرآن شهر رمضان هو شهر القرآن فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته وقد كان حال السلف العناية بكتاب الله فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال وبعضهم في كل 7 وبعضهم في كل 10 فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها. Esun musik empat tipang sekali lagi hilang sahabat na hilang tusi bulan Ramadan ini yan nagbasa Quran nagbasa Quran ubos kita may inunan kita berapa inunan dati inunan kunekemon sumaguha biyan magbasa Quran kita di magbasa Quran
Pagi Quranin pinatek ko Allah subhanahu wa ta'ala ambang lauhil mahfuz pintu si bulak yene si langit si bulak ini samai dunia yene mian jumlatan wahida ambang lauhil mahfuz pintu si bulak dunia ini etinan mian pinatek ko Allah subhanahu wa ta'ala dan buat biatu si bulan Ramadan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran kaya bulan ini waktu pemetekan Quran Allah subhanahu wa ta'ala yani amban lauhil mahfuz pitu ila samai dunya si min tadda min tadda peklabu wa Quran ini ketulumpu juz min tadda ilabu wa ini pemetek wa ini amban upusina atin lai gata pitu si mian upusina diawa si mian ini si lagi dunya ini si waktu ini bulan Ramadan. Sudah buat pewaras pinain si sangin Lailatul Qadar. Sudah buat ini lain. Nah pemasati pasal Quranin pusing bulan ini pakai ini waktu. Pemetekan Allah Subhanahu wa taala ini sebitu di segita ini Quranin si bulan Ramadan. Urus min salafus salih. Apa si Utsman bin Affan buat besaranian. Tapi tambus wene si dialam hetinan waktu kiki Quran yang sisi berasa sampai nembur yang bandai sampai sahabat di sedual nembur yang mencere gania inang desedi bangket ke bulan Ramadan ini bagbasa Quran si kedua amban aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misara ini Quranin duk yana puasahin duk siam al-Quran wa siam yashfa'ani yawmal qiyamah Qur'anin bukyana puasahin atau puasahin untuk pabasata Qur'anin pamuasata untuk masata Qur'anin ini dapat kita bitamut sa kiamat yan magtamasata ng Qur'anin tamut sa kiamat ga'niya ke telewan manusia mamasa Qur'anin tamut sa kiamat detekta si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala naksi maku tuju Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan ku pinne sa paat ku pinne yan tege sabab bisan ku pinne kinaro bisan ku pekkeng gay pinne limbang gay pinne bimbang amban inaruk inay sumihuwa basali ku labi nete pangtusi Quran inara panalin nabasa tini magbasa Quranin tege dukki di bita sapa atau Quranin abot siyallaw kiamat dukki di bita sapa atau pwede abot siyallaw kiamat si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. سادسا الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار وخاصة في أوقات الإجابة ومنها عند الإفطار فللصائم عند فطره دعوة لا ترد عند الثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له الاستغفار بالأسحار تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة وأحراها آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. Kasuno hinang pekatri sebagai kita pasal magzikirin dok mag-istighfar tu Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-istighfar dok pangko tu Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung naman tayo saramihan, dok tayo saran si guru tabi, kita binina sa dalam maglepak kita guru buset tabi. Maglepak kita buset tabi. Yan setiap kita berlepak buset tabi. Inuruman kita ba Allah subhanahu wa ta'ala waktu pagkabarhalingan tabi. Ina waktu pagkabarhalingan tabi. Pagpilisit di barat tabi. Yan na si waktu Ramadan ini. Na si waktu ini di pinawat wa ini. Yan suwek ka pag-istighfar tabi. Do pag-zikir tabi. Do pamiyakut tabi tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Labi na pinne ban si waktu kita muka dia pinne doa dan sarwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pinne doa pinne bangkit dengan doa maka tuju Allah subhanahu wa ta'ala kiampunan atau ini samian si waktu kita muka bakas amban pemulisan tadi itingin doa kita bi da kita magdairay ngepi tamra ngetinan ginupohe sudah nebot kita insya Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa kita tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Urus sewaktu kita ini sewaktu kita hentikan muka
Tagya dua ini siyok tuinin, bakit may makapakulay, itinan asal gay, pinabalik ko Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa at tinima, magtaw sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay duwatan di. Umos niyan, وآخر يوم الجمعة تنسي أورس سيا لو جمعة ما يكون مقلاي ما يسمى لسبليمر بس ما تنga أورس به بجيت تسجل متألمين إيان سوتشوتان تبي لوس إيان نيما كريمة والله سبحانه وتعالى دعاء تنبي كريمة والله سبحانه وتعالى دعاء تنبي نيان بانكي تبي ما كولوسيا ومس سيسوس الليل Siteng bahangi, itinan bahagiter mo sa sayamin, wala bisa silimian bakit di nakapagtahajud, mau gitu bisa Allah subhanahu wa ta'ala, pigyan waktu, peteka Allah subhanahu wa ta'ala, pikun at amulakmunya, dumin Allah subhanahu wa ta'ala, yata aras, sumagawa kinatawan mene, yan hawa hatje, manusia, bangnya maku tuju Allah subhanahu wa ta'ala, umos si waktu sulusul lain, tengah bahagi yang terbaktahajud dia, pilihaman Allah subhanahu wa ta'ala pitu si bulak dunia sabihan ene tanghatir ilmu'nan umos si sila pinde hal min sailin sila pinde maku na ikaw po ito pinde si waktu maghajud kayo yan po ito pinde di maku na pepunun duk magpapun na kayo pinde ko ito iti ang punto na kayo duk ina sana hinang po ito hinamon na di maku pero Allah subhanahu wa ta'ala si waktu sulusul-lail atau wasakim sarihan dan isi waktu terjun tibilay terjaya waktu Allah subhanahu wa ta'ala pinayaman kita na sini-sini manusia meninggi atau may tubuh Allah subhanahu wa ta'ala. سابعا صلة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يقصد في رزقه وينسأ في أجله فليصل رحمه. Sige, petasuro, si waktu ini dian si waktu set ini kan dia lu kumpiri hitungan si waktu bola Ramadan ini sebagai kita di ini dian silaturahim sebab ni abakas mereka keselesatan di sebagai dari uteri sebagai support teri sebagai kita merasa dia sebagai buat teri yang dua tahun berseratu serta dan dia magkasa teri yang ang ngapapsa kamu main kau pinain na makasari hati gai sebab pinil diserahin bangla rukdan de haram dia nakasari maksiat min kawain dulu bang magkasa lang rukdan de kau pin biya pinin ka doon mo sa sini makasari hati ini sa pinain si Malik makasari ini pinin anak ni pinin besar sila tunay may makasari lalay magkasa rukdan de itu saya dah duwen sa itu dia makasari waliyazubillah galaw uliin Saya berserah itu kita hatinan magusbawaris, magpapay anak, magpapangtirai, anak ella, duman natin magtumbi-tinumbi sa amin mag-inarugile, sunagawa, banto bakas hatinan pinekat, lasa miyan na amban pong kinun sa amin, panuwa pisang buwa, kaya tumbo ko ito at ang hulibon na ko ito tambalalun sunagawa, bang hatinan lela rukden de ka pinlai, hatinan patala kita mo lazbillah, bang niya atin talo hatinan sa mekaniya, na ada atin isir, hinahin, naruman niya hatinan, naruman niya ibadat, sunagawa maasiyat to Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatin, bang magpegkat, hatinan magpungtinahin sa amin pagkas magsasa, atau mag-usbawarisin sa amin, mag-anak inabinin, mag-alantahin, mag-inari sa ayan, iyan binisratu sebagai hatinan tektokat tebalik pagsipat tebalik yan ang nagkasilasahin so kita nagkasilasa mula-mula po si inin hatinan duktek daw tebi yan rizki Allah subhanahu wa ta'ala isababan bakit dia nagkasilasa hatinan pinitek ko Allah subhanahu wa ta'ala sige tebi rizkiin dugbang waya tao umulten bi pinatao Allah subhanahu wa ta'ala umulten bi dugbang kita waya hatinan ekta pamilya tebi inulungan kita Allah subhanahu wa ta'ala pamilya atau tubuhan bangkit ini nagkasilasa ada iman na pinatakat at nagkasilasa sa kanya. ثامنا تحري ليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. Esuno, sigawalo, sumaypin na sa utsawatan tabi at tawatihat tabi pang antag na ilalul kadarin. Na ang
asul awakhir, si kuatrisana di sini berurut di kelasan, amban 22, si 23, si 25, 27, 29. Sementara itu billahi, semua sinigurautan peniak Lailatul Qadar amban 20 sampai 30 bapak 30. Dari kita memang disulis bang tina makasambayan kita billahi. Simian asal lu peniak Lailatul Qadar segedian. Nah Allah Subhanahu wa taala ngasih kita ni, ya depende khairum min alf syahrin. Hak amban ibadat keo dengi bulan mulanin kung bisa na siya gumunta di kalasan nagtulog ng walumpu talong taong pulang labi ng 4 bulan nakuha na bisa na siya siya kapin lai pinali may waktu pamanganin waktu pasungiin waktu panabuin waktu pinis waktu pagibadat layro na bang dili bang inano may dambuan pupitik na sa amin may kulang mo tayo ibarat na buhituhin bang kita nagumul pinti may 30 tahun atau 50 tahun na bang manusia bisan nagumul 20 tahun bang upama tasirutne tasaksan na yan sangim Lailatul Qadar happy amban ibadat 80 tahun 4 bulan suju Allah Subhanahu wa taala bisa na bata-bata nankan mian sandalan tadi dokter yung tadi amban sulok hape ko na sanat na atawa sumute bang na waktu hadir maghajud mo si masjid bisa nga si masjid semua maghajud kita di pagyalu yene Lailatul Qadarin si tenia si asal awak si Ramadan. الاعتكاف ما يستحب للمعتكف الإكثار من الطاعات كالصلاة وتلاوة القرآن اجتناب ما لا يعنيه من الأقوال فيجتنب الجدال والسباب والمراء أن يلتزم مكانا من المسجد. Hinapusanin, hinapin na mag-itikaf. Itikafin, inalzumu ka bil masjid. Sugapin na, bihan peten na si masjid. Banglo na kami itikaf si masjid, yan lusi sa imene asulawakirian. Gaya kang makasari pen na megluwasan man din ang masjid. Sumaguwa, nagniat ka ng masjid, doon tuli pero kamano mag-inarukine, atau mag-tutut, atau mag-yan panin-panin. Sumaguwa, nagniat kayo mag-ibadat to Allah Subhanahu wa ta'ala. Magsambahayan, magbasa Quran, magzikir. Luda ng masirian, sa tagilan kayo, musbuwasilay. Umos, Dek kau makasari peluas bang penuh si darura. Makasari kau peluas bang ilo kinakando maka mau kita pengitikaf makasari. So bang piu kapite misita macam histori kung isi waktu pengitikaf kau kan makasari. Makin dek kau makasari peluas bang mereka asal rumus ini waktu pengitikaf no. Niyan sa haji nahilang tahu susi bulan Ramadan ini pesan dan ini pengitikaf kita bang hakirin kami kesebiahin. Terus elman tebisara dia ini tebisara we anak tu ini kelapian tebisara sekitar ini ini bersyukur kita di Allah Subhanahu wa taala dan butuh juye semua dia dia penambah pusat saya aku sedikit ini membuat hadis atau berkata hadis makasari sikam berlalu atau lain saya aku sah dia tekele kata nusa asih umos ini mana Ramadan? Ramadan. Semua mula-mula tu segitu ni. Ini apa ini anu tu penne hakuz zawj ala al-mar'ah wa haqqul mar'ati ala az-zawj. Yang masyakuhin. Pagkasyon namin natin ni anu pasapano yan pambusin na tibisratu. Us Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapag-angan-angan na kue kemon umat nen asal makasih di surga pun umat yang hulul jannah tangan-tangan ne anu asal itu di seradan kemon pindah umat pun makasih surga ne urus melingkan penne bisa penne kabayaan pun makasih surga ne umat pun bangnya penne mengituin kena terapat pun urus kulai ne sahabatin Rasulullah pindah sini pindah manusia. Bohong dalam surga menggay itu kan serupang-rupang di manusia. Niat pindah manusia kayak hentian pepe asik di dalam surga pun. Pindah Rasulullah Alaihi Wasallam dawa niya pindah sahabat di sini. Pindah
Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sina pinna Nuh, ina samian bisarat, ina saratu, pinna megatuhut. Ako magdalam surgahin. Yung magdalam nagkasak dalam surgahin. Sine? May umat kung pinrasul sallallahu alaihi wasallam. Umos, wa man asani faqad aba. Sina pinna managga siya kuhin. Ito yung bingay mapakala si Bisara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinamingay mga ito hindi sa dugo ko. Kaya tuminawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may dalang surga. Sine? Yan ay gay pakale si Bisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanasinin, nagiging ko na yan ang maubuin. Mula-mula ang pangkilandihan. Ine, lebeyan, mula-mula kami kipuntingan kilandihan, pengasek di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ine, nanasinin, duk teheti ko, mula-mula ako, anda ko, sa amin, anak ko, duk teheti tabi, insyaAllah, bisara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang upama, niya, pesulang ang baniye, nabi sanduye, gay mo, nagay baya, abi sanduye baya po, wala magtalang surga, bang gay pagkala si Bisara, niningay mo timoone. Walhasil, nakitibi, ito yung marupang, hindi kiti baya, pinawa Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, magtalang surga. Niya haris, pin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebayan manusia, yan ang umat kumikirintayan nga sa surga, inin labayan din. Ingatun, biru kasem. Mula-mula barang guruk may buyago. Kaya siya bisurgay may kirintahan, dadwek ka. Pin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila sallatil mar'atu khamsaha, wa samat syahraha, wa hafidat farjaha, wa ta'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati si'ti. Pin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ang pag-asay ko sa mga kasadi. Sisinasira pin na manusia. Umat ko pin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May karendehan. Bang may pin na po siya asang bahayangan dahil waktuhin. Ito yung manusia magsambahin ng waktu. May karendehan. Iyan. Tag-natag na pag-asay ko surgain sumaykam ng bahayang 5 waktu. Duman kalau waktu 2 waktu gai. Sumay pin na sambahayangan na yan na 5 waktuhin. Wasamat syahraha, dupang pen na tek ka bulan puwasain, sumay muwasin. Puwasahan na pen na samihan. Umos, wahapifat farjaha, duk sumay aurat ng pen na daa sa layaran na. Ito yung sumay pen na ine, miyan pay hala na, sumay nagtabon aurat niya, duman banggape. Kung ito, teknisyanuhin, miyan teknologi ko ituhin. Dalam internet, takita na mga manusia na kalandihanin model-modelin. Model cooking sa amihan, model tingahin sa amihan, model make-upin sa amihan, model kapa na internet, kapa na may kaino ng mga artista. Nagtala man ang internet, pisi artista. Makin pitrosiki na mga artistahin. Yan yung kabrete may kalandihanin. Dalam internet, nakita yung newspaper, magtos mo nakita yung magtagtit, nakita yung nagkulerete na sa amin, nagkulerete ko bigo ka artista. At ang magkuboking sa amin, sibungan sa amin, may iwan na, inanuhin. Yan inuhin. Gape, pinitek ko may kapirin, magtos nakita, nangisakyahin, may hinangyahin. Nailin, gaya magkazari, pingasek, pisurgain, sumay payhalabi, auratin, biyan, sumay kang tirano sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umos, si katelo, si kaapat, wa ta'at zawjaha. Sumay payim na tuhod me, yan pemerintah Allah na magbumain mo, dinak magmasiyat. Nasilip, yan play pa binilo kung pagkikita di pagsambahayan lukaan. Nagpuasa lukaan, doon kaya magtewan aurat lukaan. Sumay nansiinin, niya amban ka ang maapkam tujo ako, gaytan nuhot pemerintah Allah bi. Rumay saya, gay nuhot pemerintah Allah bi. Lagi itu mengalamin diki-diki, atau mengalamin paslela, atau mengalamin kue mulai kesegihan ne, atau mengalamin sami yang kerahinan ne, sinasaan, pinun pun numpang pangwatayahin,
Kundu berwadayay samian. Gay minalimana wa illa. Nanansiinin gay magkasari. Ibig sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkamayaan bin. Ngesek surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkamayaan bin ngesek surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa subay kang magsambahay ang ibig waktu. Kaya ruwa subay kang pagpuasa magtekta ng Ramadanin. Si ketelo subay halabi aurat bin. Si kaampat hinapusan ng pisan buat si kaamtayang ngukbet si kaam elabin pemerintah labin bang gumendo pahandakan na si kayo mga siya tuhutun bi. Tuhutun bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang fahajapin dengan dak pesusud si dan buat itu ng manusia sesurut la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Dak ko penne pesusud lillahi penne anta detay penne si Allah ni samian sebagai makazari. Dia makazari sujud manusia itu si manusia supaya yene hawa haje yene hak elanun sikau tuhutun ine pemerintahne ine samian ine pemuhanne kau san sikau biar dakau magripius tuhutun ya tedonu pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang tedonu yene me nuh pemerintah elanun bakal kau si Israel samian na binone kau bisara ilingaran na kau Allah subhanahu wa ta'ala tabut sallallahu kiamat udkhuli pas ditufing na kau mekerendehan kau ipun kerendehan amban pas kau amban me kalawang-lawangan surga ina na kami mulai pasek kau nene sebab ini sabab bang tatuhutnu yene pemerintah elanun samian pare berdai amana wan pintu pare kita be fikir apa? Ni apa? Gabi keruan sunnah. Data Musa, ni Musa hak bilela, hak bilende sikan mekelahan. Itu sama cerita kita makasih. Suatu Israel sahaja dia namanya. Saya. Israel misalnya mencari mereka ni aja. Etinan ilukakan melabin kai. Dengan hadam dia berpasanit lelari. Dan saya siap bersama supaya ini harus subsidi ini harus kami samian ya kedua tadi nah sisi nasi lagi pakal sisi selamian Rasul sallallahu alaihi wasallam pesulang si aku narang pun pesulang si aku dapat kena bisarakun dia prende mamaya boko ke surga dia vai boko ke surga tidak ada yang bangkam bekendean dia pakal si nian Israel lami gesa pakala si ina pemuhan lami kam samiat berwala maksiat buna bangkam etine ge kam umasa bil surga Allah subhanahu wa taala ge kam makase surga Allah subhanahu wa taala urus pesuru hadis si kedua ada Syari Hurairah radhiyallahu anhu bisar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajul imratahu apabila penne dendehin adalah penne bohongan yang andanen linganan yang andanen samian ila pirashi bohongan penne tuli megulit tisi na tatapo bang de penne lanen ko penne andaku atau penne penne kau habibi atau habibti samian penne bisara apa bisara lambut kau penne reang kau penne dua apa yang mukaan samian rumah bisara apa samian kau pinne kaya kau pinne buah mataku pintu ni kau pinne tulis ni kita kulit samian lalu ada pintu yang tinggi samian saya sali nggak usah dek nggak usah tinggi lain pinne pintu ni kau tulis ni kita orang yang kau kelas satu samian pinne lain orang samian kau hamba aja kenal kau kawan kau nggak lalu nggak sih kau masih dapat main kama sudah luar urus pinne unang pinne lalu pensiun nang gede ngatu megdogol pinjaman television itu sana tu na saya aku maksud atau internet aku pilih pabat ini gede ngatu ya dan demikian no bos pergi ngatu nah ini lain tulisan ne bak semua gapan peningkatan mata asal inas pergi ngatu bukan dan tulis mengulit dua ni nak maksiat pino tuli haja pino babak ni pino itinen pan pekeng lain pekeng terus ke ngatu nang tasuk pe kemukaan yang tuli ko di hanamu saya me saya kaya ko na lu ni ko di hanu samia
Dakan saya ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak? Bisara ko ini tanda ko ini nagkwenta ko mga angang nagpungtiri sa kampo ng akhirat. Ini tuloy na nagtiwag kong kung sa lukmanta sumuwi ikaw nangis inastel. Gata dito and sumuwa gata kita wa antanin sa amin natin inastel. Kita wa malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sa amin kalakuanandanin kayo nga tuwa na patuli. Kami Musa, kami nunto. Sumuwa kayo nga ito kayo kupente tuloy ko nilamo. Atau ito nilamo na kayo. Oros, ina kadorin dali undang. Ina, pinagmurkaan wa malaikat to Allah subhanahu wa ta'ala nindele sabab binawa Allah ni tuli nga to. Na ini binawa Allah ni samian pinatuli ni kau madak maghinaw. Dumadak ilaw mengon malia kena wala to maki bisis kumain. Dito na kau yang tuli kita. Ini kita kenal samian. Genga to. Genga to. Kita Allah subhanahu wa ta'ala malaikatnan ubus pinagmurkaan dan demian. Wallahu subhanahu wa ta'ala malaikatnan sekalawan lay telemburka naman tomatay les ini anda ko tawat telemburka kaya tinang tala kaya may naman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sine yan na kirin dihan lay pinagmurkaan wallahu subhanahu wa ta'ala lanathal malaika hatta tusbih sampai yan surat kalawan lay bisa kalawan lay telemburka Allah subhanahu wa ta'ala duk malaikat na yan mangga mengatubino inda ini orang Allah ni membetulan Allah. Dengan masak lelah mana masak kendere. Sahabat ya teman musalan surga ngatu beno ini mana ini samia. Wallahi samia. Nak hal lagi dia banian. Mula-mula aku sebulan puasa ini. Nanti di waktu mati bangi ada mua bantam dengan dia samian. Bagaimana ne? Tawatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yele yang laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabahan walladhi nafsi sinabahan wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisina bin ma min rajulin yatu imra'atahu ila firashiha fataba ali illa kana alladhi bis samai sahtan alaiha. Sisina manusia lelah iliganan wene andanen binawatuline ubus mugay nga to penne niyan manus penne makhluk alladhi bis sama yan ang malaikat yata alingit yan kayo makhluk ito malaikat na sampai Allah subhanahu wa ta'ala magmurka tujuh sinirendele gangato binawa wene elanin samian pabak atau binawatuli dengan binawa maginang supaya yung teleponet sikaitan lo hadis kaya po kami nastel tambahan ko na tambahan ko sikaitan lo hadis misara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mu'adende petekka bisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petekka bisi faqalat ya Rasulullah nilaw mabaya na hati ilmu rin nabiyan petekka bisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina tirilawnen ina pinne hak elakun pinne si aku pinne demian hak elakun pinne si aku pinne demian pinne demian bisi Rasul sallallahu alaihi wasallam قال مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تمنع نفسها ولو كانت على ظهر القطر ولا تصوم يوما إلا بإذنه إلا رمضان da pinne bangke hak elanun pinne si kau ine pinne pengilinganannya mohanne kau dah kau pinne peanu dah kau pinne pepuas antak nara sesakatan nata ini sami ada tak luma ketin bangke pinne mohone ini hazard si kau dah kau pepuas pinne Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai wala tasuma sampai muase pinne Dakaw pinne muasa bangger ketawan elanun melingkan Ramadan. Penyepardo okay ya makasari. Sudah bang sunnat. Kaya kita makasari muasa sunnat. Kami kailanganin bangga pengetawan labi. Pagyawayo na. Pagyanakala
muasa endahin wallahi saben lo ni alami hazat ne na ge bakasari bang paya to Allah ne oke bang pandang so bang gairo bang naman ge bakasari kita muasa so kita baik izin mai Allah den melainkan bang rababan ge bakasari bisa kita mai pergi sabar Allah subhanahu wa taala fardu Allah subhanahu wa taala pain parat bang penaya muasa sunat le setiap Ramadan le dia pakale sa Allah pinasal muasa kepada ibadat ini kaya puasa le pinima Allah subhanahu wa taala pinima pahalain sa Allah ne ubus nagdusa iya sa Allah subhanahu wa taala nagdusa ng dahin walhasil kami yene miyan kepungan ng amal bin bang dumain izin Allah bisamihan pahalaanan sa Allah no yene puasa le ubus kau nagdusa kau sa Allah subhanahu wa taala ubus ini importante na demikian wala takhruj illa biiznihi dok dako penne peluas amban luma'lu bangke katawan ne dako peluas amban luma'il lalu bangke mag-izin penne okay na peluas na kayo kaya makasari nabigay kita nito sinawat sa utan Allah kung kaluhu pinambal lumain kaya tinan makin na hine makin peluas kaya makasari wala takhruj fa in kharajat li nafsiha bangiye gay pakale peluas gapakale peluas gapagete Allah ne utang parakatane lanat hal malaikatur rahman wal malaikatul adab dua malaikat nagtunggu surga dok nagtunggu neraka pinagpurkan ende peluas gapagete Allah ne magmana saria nawan hasil yan perkara tu kemudian sakam sime kemudian dumen dikit-dikit dah basta-basta untuk Allah nuhut kam pintura Allah memang dumen no bagmasiat sabab ilang buah pengesepti surga Allah subhanahu wa ta'ala tamandian si kita bilallahin si kami kanyanin ubus sila pusanin awal ma tas'alu anhu yawm al-qiyamati an salatiha thumma an haqqi zawjiha inandahin tahabot siya lukamat tagna-tagna tinilaw ang mangke manammal ne yene sambahayang ne bang tirang dalu kisumbayangin ubus yene bang kuhingi pengelan si putusi elogu na samya bang kuhingi hak elan si yene tagnahin hina si pusanen na bang niya lai teti sikam ambat te kuamahan bi sunaguha bang kam mama binasab tu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang gay pakale yene tanda gay kam petuhut kita waya petuhut si ile sara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gisap kam na sa surga pada sa putungkilan itu sih. Wala sila pusanan ni ay sa hakbi me kelendiran si kami me kelelahan. Una, sige. Sebenarnya sa pinta kami na sa mga haknin. Inhaknin. Hakul marad al-zawd. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an halas Anas ibn Anas ibn Malik. Tatilaw Rasul sallallahu alaihi wasallam dan buah katilaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sahabat ne saya majul dah kita ketemu sini leo tu so katilaw hat चाहिए penne ya Rasulullah penne sine penne betang sakalillahan penne sahab ne penne darajat ne atau akhlak ne atau se kompleto ne penne yene pag iman nan tuju Allah subhanahu wa taala sine me kalillahan atau ko yung sifat ne ubus pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul imana sa kompleto na pinna me kailahan pamarat sayaran tuju Allah subhanahu wa ta'ala qala ahasinuhum akhlaqa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yene pinna bang sahab me yene pengadatan men sebagai sini manusia lain tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus lebih-lebih panghap pengadatan dan penne yene pengadatan dan si andanya atau sebenarnya dumain bagi andaru gane gane pengadatan kai sebab yene yang sahab ne iman sa kompleto na iman mu'min lillah Allah subhanahu wa ta'ala bang iya mag-adat martabat si andane bang iya mag-adat martabat si andane sabihan yene yang sahab ne manusia ketinen pengadatan atau mu'min si Allah subhanahu wa ta'ala urus ang mandembuha makahap manusia
lela kompleto pagdatangan sa anak andane, sumay wajib si iye, niya wajib si iye sumay hinang niya si andane. Amban ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumarua yene mula-mula napakahantami Allah andaten bi. Napakahantami andaten bi, mangkinen magtanda wahab andaten bi sa andaten bi. Lain sa Allah subhanahu wa ta'ala sumulatan sumay napakahantami andaten bi. Dengan siniyasiya, wamus bin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yene bini arba'u nafakat la yuhasibuhu al-'abdu yawm al-qiyamah. Dia bini ampat baywan paggasto pag napaka kay pinila wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan may kailanganin pang tinang may ampat na pagkailin. Yan niyan tawag sa lukamat. Sumayi magnapaka. Yan napakatuhu ala abawayhi. Bangi maggasto, magnapaka ya si dua medatuane. Gasya sana dua medatuane. Gastuane. Kaysa inin arba ini paggasto na si dua medatuane itinilaw. Wallahu subhanahu wa ta'ala tawag sa lukamat. Si kedua, wana bakatuhu ala iftarihi wa suhurihi. Yan bang magnapaka maggasto si ene pa tinang pesimian pagiptar putur temi pagkabukaan temi samian gestu temi sinten mi temelit temi kinakan pagbukaan duk wa suhuri duk temelit temi kinakan ene peruan ti pagsawan temi samian etinen gestu temi si kinakan si dialam tu si bulan puasa. Takut selukawat gaya kita ditinila wa Allah subhanahu wa ta'ala bangway hinang tibisamian pagnapak ini. Sika-4, tinapusanin wana pakatuhu ala ayali gaya tinila wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni bang magnapaka bang iye naggasto si ene andane si ahli samian. Ini kewajiban si kayo kailangan sumay sayin magnapaka kami si kedua mendatua kami. Dok magnapaka kami si pagputur kami si bulan puasa mula-mula. Dok pagputuran, pagpabukaan, dok pagsauran. Dok magnapaka wajib si kami magnapaka si yen may keindahan si kami keindahan kami sa kanya. Na bangupama ini kita yang tayo kailan tabot sa lukiamat lamot kami ang bangkay nuhur. Yen bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen bisik surga may kailangan sa kanya. Yen bisik surga may kailangan. Dinapusanin artain pinahagi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam atas 4 perkara 4 arta at dananir arbaa piratin pili atau wasinin binagi ka sa 4 perkara dinarun tumpiku bismillah bang niya arta subay ko nanunod ka magay siya pegnapaka paggasto sila Allah subhanahu wa ta'ala ini lebayan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sikadua, wadinarun tu'tiquhu lil masakin. Tunfiqu tu'tihi lil masakin. Dan buah sin, dan buah pilak, dan buah dinar, dan buah rial. Sumay kong ngurong, sumay yan kumay pinan anak miskin sabihan. Si miskin. Duman ngurong yan, dati puro na artanon. Siya bang niya maglabi-labi. Sumay kong ang gasto, sumay anak miskin sabihan. Wadinarun tu'tihi bi rakawatihi. Bang manusia, niya bisa memang kailangan. Etinan peke ipon tapanjaga tadi eksamian bang ni alay ganta artaan untuk artaan usah ulay ganta artaan ulay desi ene kahalambihan kira pusan si keempat wadinarun tumpiku ala alik do membuat pelakle yene pekestuno si yene me kandahan atau si pemilihan pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afdal ang bangkemon ene telung girisnya tak nabaka sila Allah subhanahu wa ta'ala pangurong duk si miskin duk pagkaano si may arakaba siya tabiak sa amin ang pagkemon wa adabuha ajran at dinar alladhi tumtiku ala alik sa hati tumbas yene bangko lela magnapaka sine si pamilyaro atau si andalo sa amin sa hati tumbas hati ang bangko magipag men so arta peciat tu Allah subhanahu wa ta'ala haja pe amban bekape bangko meke urung si miskin haja pe amban beke urung ete ang takabus sa amin te perwas ko sa artano haja pe bisa kebuah pilak bangko magapanggasto si pamilyaro sa amin
Nobus, orang makilan, ambang aku mula-mula, dah na ina at binata kay pat mi me kan happen mi, etin bang ni ano sabihan, sinagua, duman inarong ina sinagua, desuhan mi, andatan mi sa wajib sige mi, yere ben deson datan mi, duman sinasya. Ako sa pamilyan, bagmatam si kami, ambang katon mursam si ako po sinada, ina song hatinan pa halim ni waktuin. Dokter nanti tibisara mula-mula aku ibu misara tebak sasab na magpampun si Allah Subhanahu wa taala do mapan sikam do bangpai sekiteri inampun Allah Subhanahu wa taala tiada dalam penyampunan samian si dosen di Kebon dia meru tawi tersarabun bangpai kiteri pingaluas Allah Subhanahu wa taala ambang dalam neraka jahannam pusi waktuin do pirasa kiteri wene di dalam surga hada wallahu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.